Hipina subhai pi baro shashisin pacha kanika channel gajangi bat hakanika video ngin pe ikini ki post ki banang shalai tamai ki bedai ki balapas kelas 10. Shopping insdang yakanika video sngubha subscribe yakanika channel but turn on your new notification bell kanang bapinumdo yaki videos ki bangi upload. Pila ruban follow yangi hapo ka Instagram kanika di ka Instagram account gajangi. Yakini ki post lapalat daka India post North East States mentau benai arajar aphoar. Hi kerteng jungini ki post kelangkum ni Gramin dak sivang BPM ABPM bat dak sivang. Kelas date lani ka tarik bakhado bapila ban samai ki applications kade hausan tarik benai Jun arajar aphoar. Yakini ki post lapalat ha keleng ki North East States tambah hakani ka video ngin pet tang yaki balai hapo Meghalaya. Ha Meghalaya kalat nya pusan teli yaki unreserved category, nreu teli yaki other backward classes, nreu po teli yaki scheduled tribe, but khatway teli yaki economically weaker section. Ke educational qualification kalong kumni. Pilade ban pendap ya ka kelas 10 lani ka metric, but pide ru ban pass haka mathematics, but ru ka English. Pilade ru ban dap ban pulih ya ka local language hado ka kelas 10, kum ka compulsory lani ka elective subject ka jongpi. Pide ru bandang ban nyak cycle lani kitu ki bandang banyak ya ka scooty lani ka bike ru kalong. Pihak ban submit ya ka ni ka declaration kat kumba lakto haka annexure part 3 haka official notification ka bangala ai po description jangan ni ka video. Ka salary lani ka tulap kalong kumni. Ya ka BPM ka tulap ka dekhat hajar, bat ya ka ABPM lani ka dak sivang ka tulap ka de 10,000. Ka age limit kalong kumni. Ka kerta ka beredo ka dekat pras 6 bat ka bahado ka de 10,000. Ki candidates ki belong eligible bagi buka ban apply gini ki post, pihak ban register ilade hakani ka portal jangkani ka website https://indiapost.gdsonline.gov.in bat pihak ban ai ki basic details bat borok koi ki jing.com hakani ka registration. Ka official notification lani ka notice ka bala apply hi dagani ka India Post ngala ai po description jangani ka video tes ngubha download bat pulih shoya ka shoba pin apply yakini ki post kanang ba pin tip shushu chpang ki wiki pat ki details.